Okay. Ngasi FNCC Food Hills Naga Coordination Committee haina it comprises of all the Naga tribe in the foothill of Manipur. Makoina kauba ban agitation na se Rongmai Naga Council Manipur as part of the tribe. So obligation amani haina na ban si endorse tawraga ngasi kai phundai jang haiba punji dai so cookie gi isin inau sing gi movement as a restriction tawraga jik lai ribni masi sida na haining badi gi agitation point di number 1 German road construction na se cookie militants na initiate toba construction se yaroi haiba se gi point number 1 ani subada na mass poppy plantation tawri base naga gi lamda plantation tawri base yaroi haiba ma subada na su camp more than 1000 militants masi sida accommodate tawningai haina project sim de base yaroi haiba se point mari subada masi sida na non Manipuri speaking Myanmaris sing sida laraga settlement tawri base masi su yaroi haiba se masi gi point mari gi yaning da ba sarkar da wakat sabani masi gi poda se cookie isin inau sing da na haining badi masi cookie da na direct to bogi pot natte adu bo gi discontentement ase system da na appeal tawjabani masi gi pot se athuba matam da sarkar na mideng changbi raga masi se discontinue to you have se naga gi tribe Rongmai Jaimai Lengmai masi gi foothill area sida laiba sing sina masi endorse tawjabani